Praznik rođenja Gospoda Isusa Hrista se sasvim približio. Na koji način će ove godine biti proslavljen ovaj veliki praznik? Mir Božji i Hristos se rodi. Kao što su nekada mudraci pratili Vitlejemsku zvezdu i mi osjećamo radost rođenja Hristova i osjećamo veliko ushićenje i veliku radost, koju ne možemo rečima iskazati. Shodno tome i pripremamo se za rođenje Gospodnje, što molitvom i služenjem u hramu, što i na druge načine, narodnim običajima i svim onim što ide uz praznovanje ovog velikog praznika. Na Badnji dan, početkom u 8 časova, bit će služena sveta liturgija u hramu Svetog Arhangela Gavrila. Svako onaj koji želi da se pričesti na Badnji dan može toga dana učiniti. Nakon toga u 11 časova će iz crkve u Raški krenuti organizovano povorka, litija za sečenje badnjaka, u kojoj će pored sveštenstva ovogodišnjeg domaćina gospodina Bojana Radulovića iz Raške učestvovati i vojska i policija kao zvanične institucije naše države. Nakon sečenja badnjaka, zajedno sa badnjakom koji je simbol Gospoda i Boga i spasa našega Isusa Hrista, dolazimo u hram. Nakon toga u 16 časova bit će služeno praznično večernje, za vreme koga će biti i miropomazanje vernoga naroda. Nakon savršetka prazničnog večernja bit će ophod sa badnjakom oko hrama koga će nositi ovogodišnji domaćin i zatim će biti osvećenje badnjaka i nalaganje badnjaka. Negde oko 17:15, 17:20 počeće program za Badnje veče. Učešće su nam potvrdili KUD Raška i ansambl Frula. KUD Raška sa pevačkom grupom, ansambl Frula sa svojom frulaškom sekcijom. Nismo još sigurni da će se odazvati i KUD Brvenica, ali bi voleli i radovali se da tako bude. Pored ovih naših rašanskih kulturno-umetničkih društava, jednu crkvenu pesmu otpevaće i dečica koja su pri crkvi Svetog Arhangela Gavrila. Biće pozdravna beseda starešine crkve Svetog Arhangela Gavrila u Raški, jereja Aleksandra, to jest mene, gde ćemo govoriti o prirodi praznika, pošto ovom prilikom nećemo govoriti o prirodi rođenja Gospodnjega, ovog velikog javljanja Božjega koji traje u naredno vreme, a završava se sa bogojavljenjem velikim Gospodnjim praznikom. I onda će biti lomljenje kolača, česnice i nakon toga ćemo puštati narodnu muziku, crkvenu muziku preko razglasa. Biće od strane domaćina pripremljeno posluženje. Vojska svake godine za nas Srbije priprema uštipke, biće služeni uštipci, suvo voće, sokovi, a tradicionalno je poznato da crkva u Raški kuva vruću rakiju i vruće vino. Ja bih vas pozvao svakoga vernika koji je to činio i prošlih godina, da i ove godine se odazove ovom radosnom praznovanju, jer praznujući ovaj praznik menjamo i sami sebe, postajemo bolji, drugačiji i spoznajemo da je Bog sa nama, jer poenta rođenja Gospodnjega i ovaploćenja da se ispuni Isaijino proroštvo, eto djeva će začeti, roditi sina i nadenuće mu ime Emanuel, što znači s nama je Bog. S nama je Bog i nikada ne prestaje da bude, a ovim našim ovde bitisanjem i proslavljanjem u hramu mi pokazujemo tu jednu veliku istinu i objavljujemo celome svetu. Snimci sa proslave Badnje večeri idu i van Raške i po tome smo poznati, po tome nas poznaju, tako vas molim da i ove godine proslavimo i učestvujemo u ovom velikom praznovanju. U crkvi Svete Trojice u Varevu sa početkom u 14 časova istoga dana na Badnji dan biće osvećenje i nalaganje badnjaka.
Također, ne znam koliko ljudi to znaju, ali pri hramu Svete Trojice svake godine se dočekuje i vrši se doček i srpske nove godine, to je praznovanje Svetoga Vasilija Velikog, tako da bi pozvao sve Varevčane i sve Raščane koji žele da učestvuju u bogosluženom životu i životu crkve hrama Svetoga Trojice, da se odazovu i da znaju da i tamo smo prisutni i da tamo isto praznujemo i trudimo se da budemo na nivou i zadatku.